Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kani kam dikasian ke beningkong bagi kena samlan kena jela kin syapan ngop bandet sebar jela dak bakular ban aikam ajam yaki henry habaki lek ingat penban haka jingriam kabala temu ban pengop jubor yaki haka kam khaimat bat ki kam auria dang mentang sengi ka khasi Students Union Delhi Unit kilala ban pelat em yaki arwat ki kena kentai ki bana East Jante Hills District kawai ka badang khat sansnem kerta bat kawai pat ka badang khat prasnam kerta ka khasi Students Union Delhi Unit haringkat kejing trailang bat ka Special Police Unit for North East Region kilala ban pelat em yakini ki arngut ki kena dakaba ki yo bandaj sei nakawai ke SPA ka badan Haryana shwa begini kena kin sha lebor haki brio ki balapen bor ki ban le ekni ka kam katkum kejing thu jang ka president ka KSU Delhi Unit ka samla mar biang khongwer kle thu balayalam ikini ki kena shenong ba Delhi dakawai ka brio ka badai hi ka khasi ka batrai ha Delhi ban kala penbuk tiket lut maka nadong sedong dak bakular ban aikam ban trei hayeng brio hakatulok ka basau pau hajar chibnai henry habala poi ha Delhi layalami ki shagawi ka spa ha Haryana dak jingtmu wan penrung hakakam deman namar ka jing septieng kita ki kena kilayo ban phun shalayeng bakim tre ban le ya kita ki kam auria henry ka trai jong ka spa pan kala pha siu kala dak pisa la dakim tre ki bahayeng kita ki kena kila pentep shaka KSU Delhi ban pan jingarap deling ba jingarap ka Special Police Unit for North East Region ka KSU ka Lecha Haryana ban pelat em ya kita ki kena ka KSU ka penpau ka jingsongo ya Imam Sabrina ARC Meghalaya House namar ka jingarap berhenti bat Syaisa Nabam Gungte Joint CP Spooner ki balayarap shisha ban yo pelat em ya kita ki kena ka ai khublai ru ya usap Inspector Ngalung Wung ASI Navin Kumar HC Satish Kumar WCT Lalren Hluni kaki isu ka aku belairu yau MLA ka klik riat ubah kerman shela ubalayarap ban siu bai tiket yaki kena bat ki bahayeng baki nek bahaya shelayeng आप लोग एक गाड़ी जाओगे नहीं जाओगे एक गाड़ी की बता है लिमिट पहुंची नहीं मेरे को बता के हाँ तो ये कल रात को कल रात को 3 बजे पहुंची जाते हैं 3 बजे पहुंचेगा कौन लेकर आया कौन लेकर आया ये वही आप ही इन लोग का सामान दे दो माइनर को आप कैसे लेके आए हो पेमेंट बताइए माइनर है क्या है पहली चीज बात माइनर की नहीं है एक तो थी ना इसमें माइनर एक तो लेकिन मेरी माँ बाप की जानकारी के बिना अब बताइए माँ बाप को बताइए तो जो मेघालय बोलो कि बाल से निकल रही है बुलाने माँ बाप से कह ली हाँ इस बात को बोलो सुनिए इनको पूछिए कोई बात नहीं भी काम लेना है नहीं जो भी हायरिंग करता है उससे पहले बुलाने से पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा लेकिन आपने नहीं किया इसलिए kita kena kasih ada bang. Itu kena kasih kan Nggak tengok orang baik. Ini deh. Ti kana kalian ka seng te na sashi se na kar padre be baro pai ba jong ka than Meghalaya bas ngo bha shoban mantre she Delhi na shoban wan le kono kam she de da pin te pin ko ka seng kana mngi nyo era bp nama kani kamle ka sin kamning kong tam how news nem kala ja bon sin bal mentasi ni ka jingjam mentasi ka braso tun shir khai met sha haka khawi be jin step ayo jing tip na iwe ba basta ha East Jante Hills ba ila batai ba idan angon te kana kintai klem da pentip hay na sem kham da pentip ki mikpa ki wan pet chine Delhi
Namar bakadon kami kakasihi ka basta adali ka bakot treki ko ang man ay kam menteri haying asam ka kam ben khut ying khut sam hakador saupo haja tingka tim makata ka kasihi ka ba penbuk tiket seki ba penbuk flight tiket kita ki khana argut kini khana argut re iwe dang de minor dang de tang khasan snem karta but iwe yang idang ide khat pras nem karta te kidang yeret kidai khana ai kata kasi ng Delhi kala pun book flight iki kabatay ki ha phone wan chata le chata ki bayang basem kim bana e kim tip e kata baki wan chinero anda kila poi Guwahati da kila abul da adan ha flight da ki flight ki satip si yo chintem mazin poi hami ha Delhi ko ka khana kasi ko ban chaw ki ringkat bat amut ki bir nashinisha basa shish Delhi ki alami ki Syam manesar, kani ke manesar ka kam jengai kumba shikinta shiteng arkenta na Delhi kadon haka Haryana kam hap shiri ke jurisdiction Delhi kala hap shah Haryana tikineram sta shah Haryana ki om hi ba wan chane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shed e gumtul hin dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lai so thu hi kam yu te kerja sudan bok pat ba ki bahing basem ki panpor dalaya keren tada ka fund ki la yam kim tre te ka kam ki yam te ka to ka breu ka banani na Haryana ko ong ba to still not da ka dor da fisio da ka dor tingin pelai yakini ki kin thai te ki bahing basem kum tai mar ki la kor lingi ting la shupan por ni te ki breu ngi ho ai min man ai da ka pisa min siu da ka pisa pension bi ki tu kin thai ha ka to ka jaka tingla yo ecolocation yo ngata ka spa agata ka jaka bi kala mi ni kan thia anut kadi ka spa ba shile massage gum to henry haga jo ko paro rin ka ba spa ka shule ti ki kam auria tingla ya ki to try bas mu ba sho abe hang to min wangi ngone ra ta pisa nila yo jing tip khari pe jim step tinamar ba jurisdiction ni la ben le limba ka spuna mot ka special police unit for northeast region kadi kapat jongka Delhi Police. Jenamar ke jurisdiction kan ya hapshu ba kamdeshu Delhi Police kadi Haryana Police. Bangi smooth ho ba dengi le direct Haryana Police lese ki tu pure tu kladan khtilang namar kladan khtilang ki tu ki brothel njo amno. Lese ki pen buri ki pen pet takada ni haban le dimbakas puna hi. Tali dimbakas puna namar bamdan jurisdiction tening kong ngako aban ai khuble kam kerpam ya i additional assistant resident commissioner jongka Meghalaya House ang Delhi limba jo ila tho ka bi shiti but ila ai ka shiti ya u joint CP jong kaspuna ban subha ban assist ni ka khasi ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue tai kan thai te la poi ka shiti sa joint CP te linkat na ka mangi na ka seng linkat bat ki team jong kaspuna SI bat ki constable ni la poi sha Haryana. Te ningkong nimla naman nimdan jurisdiction nimla amali directly siya to kaspa nila lecho ha tanan. Anda la po ya tanan kata ka ni hap up kumba atay lai po na sa community namar kito na Haryana police kim sutho suthaw kim tip ire ke ita kaspuna kim tip ke ita ka Delhi Police Northeast kim bana tingi hap siya lai po minute mental stoy ki bangi wan na spuna ke ita kaspuna banga de Delhi Police Northeast representative kedik kata nila hadem tu sa batay ki ka jinja bawa nyala mitay khana tinikong nila LA kila ya bot iniru naman yun na mani rate ko nang chaka claim jurisdiction yung porjento chaka tinila LA chwa nila LA to ringkat report harna police nila LA anda la po istinti ki pensane ka kali ki undan written permission nila LA tang nila call ka UIG ru kim suthu nila call pun hai ki pret bahan jongka Delhi Police jongka Haryana Police ru kim suthu te ha ka bakhado yong ikat dengan up official ban yota permission kitu ki brio kila pet itu khna kin saja ni nali e te ringkat bagas punan la shim ke decision nila on ki ba ni rate da kali rate nani in case the jagi ke ni sa call how number helpline number jongki police jong Haryana Police and then hadin pak sawan official to kum tay tang ka union ringkat bagis punan nila let to sha kaspa te andla aru dospa ni salap itu kan teh arbut nuntung insa yalam no yaki batni hapor badan tu kasparu gatu ka
katu katrai untuk spa kapan ya kepisah nangi kapan kepisah ini nangi ko ba ngan pelai Indonesia hadin filasi kepisah tingin nak sebenarnya menginyalam ikini kentai nama begini gimana film dan hak menbuat kini hangnya sakawai lu fi wanyalam ikini kentai kan ngajin tip gimik pa telada fi kwa pala tak kepisah yang nyalam se police station ada ke kes te kumta ngajin ting kala ni sayo misuk na kata ka spa Tene ka ni kam register kanu case kanu ka FR nomor ka kam don kakajing don bok ka kamja pani don kanu ka jingja ka basniyo ti ti tin thai kala don kan ka bani menta ila bu eki haka safe house badin selam eki shigien mo so tanat ba philayo ban yo ekta ke khna khasi jingi badan apa khti ke jongi mo ba long ka jingso ka bakha tengah kwa ban kali phi na kalyang ka safety ka jongki hadin bekla po yang te hapo manesar mo po Haryana tikadan ne MKA ka safety long lajai ini pak jai ayaki is there any pressure ba nakalyang jongki to ki nang aikam ki force yaki ka ayo ni la ada medicine kuntu itu kentai tu ningkong nak kalian kasih ni la provide counseling iki hapor bela counseling ni la kali but don bok ba menen ki pen bor ki benne to kakam hende ki yam ba ki kam tre belle te namar ba ki yam kam tre benne te ki kam pen bor kam dan kanu no pen bor namar bele ba ladon ka jiat keren ba ki bahing bahasa ba ki omangin sio ta kapisa palat na ki kun ki juni te ta kada kam dan kanu ka jing sha thambon kanu jing de bon kanu ka pressure kan hende ladangin poi meni mentakas ni ladangin poi ki pulit mentakas ni la shai kas ni te mundan bala garanti bakam numja kanu jing ja ka basnio ki up kini ki biru ki up tam mentasi namar bangi om ban ra kata pisa tada pisa up khana te menu kini ki khna ki poi shapo Delhi ha kanu ka tarik ki poi ha ka khatnriu tarik ki poi ha Delhi ka arbaji step to ana mensingi na midnight okay midnight to dalamnya and then ki wan shah to biru ne airport bagi sapoi Haryana kumba ki ong arbaji step ti hadin ba philaya rung hang to hapo jongka spa mo phi yo ban yakren ai bat kine kadon kanu ka jinge pin ibon ne kalong kabasuk ne ka process namal kumdai kabasuk kam ban ong ka suk kan ya namar kidan dekat ki pulit bat ni but bun ke investigation ka ali ki pulit min shuyeng harwat Henry Niyo pat ya kajing lehe jong to ka breu jong to ka try jong to ka spa wala ki wan ki pule di ki dung hapor kam tim ka lehe ka shong singan bet iku bakala atip lupa te re lokat ni kong ka pele bet ko ang bang kumungan pa ikini siya ba ka pisa fin pajai te tampa ubernya mo pulet kada ka sa palaga te any message ka ba phila aban ai shaki para nong nong jingi mo kamtam ki bana po Meghalaya but kamtam ki khna ki basa sapo kisnong ki ba kham kendong kinsurat mo namar ba ka unemployment po region ka kham janja le ase ka de kata ko we ni ki pressure ka ba palong ye ki ni ki khna ki jongi ba kin they will take that steps without thinking twice ka we mo ka kani ka way ka bas nusi na marmene hapo bang yakran be ki official so ka spuna ru haka cases so ka spuna dai habadon kidon ka list ba rescue ki khna ba shapan nga brothel 60% kidina Meghalaya this year but last year the 60% is long ka din number and man ong badina Meghalaya ko long ki ka bas nusi ha ka jala jungi barok ko way but kumuna experience juni ba pala ikini kanaru bon sen ki wan bet na East Gentia Hills to balay kani ka ja kataru na ka jo na East Gentia Hills bet man ka por the kali shnong na ka di bet East Gentia Hills tingas mo ba kirang ba shnong nani kirang ba kamtam ni nakathan East Gentia Hills kidiban kisamla ki khana ki long tume ki diban sneng diban pet ba ki kun ki tila jong banam phak lu mari ikun tilo jong shapar khem da su te phaka kamayu but sakawiru naka por nga ju ai ban ikani
bahwa niru shinip ni wan chabal bengetre nemang ni wan wat ikakam kabakam biang kabakam ba tingi don mengi piadon bok ha bengi don mengi shne Delhi shoban wan shne bantre kakam da call ni ngin pin verify mengi bakakam kade ka biang ne mambiang kata ka company ba khatre kade ba fake ne kade ba biang kanu kam ni don mengi hang ne ringkat bat phi te company JE na ki post ki por pa ki news channel mo chapo Shillong haunong san hima batisi kum ta ter ba ka KSU unit Delhi na ki post ka por kalai ban rescue kini ki khna te ha ka bayade ba ni kaliang kadan em ka aka kata ka support ka baphiyo na ka state government ka bakarsan ya phi le se mo ha ka banit pen phai bang ki khna support shnong ni ka jakasa ka aka ka bam ka di ka bakinang don ka ni kanong ba hadin ba da rescue lang phiyo na em kata ka support mo bit mo ka support ting yo shong na ka Meghalaya house na man ka por Meghalaya house ka si ai jakasa Takata ko support na government. Te banit pai ki siang ningkong ting si pan pisa bet na ka KSU central body. Te lada ka labun palat ka jinglut ting si pan pisa na ki bahing basam ada ki don ada ki wan na yung long ying ka badok te bunsin ka pisa ngi si pan na ki MLA la ni ki minister jong ka to ka jela. Te man banga pan na ki minister ki buna ki minister na ka jela jing ki bujira. Di minister kem ki bajira but dangapan chinga menjudon hi bakentat ya katamo nakajela te katahin ko ai kublehi ki longkit kam kumjuro ya ka Meghalaya house ki no penya ka Meghalaya house te nakalyang jong is katri mo ngi kwa katukan ni kintin kintho kin pham le si mo hakatin pana namar ba kumbaila mention i president ba bon na kini ki jingja mostly ka debate na kithan janja hills te lese hakatin pana mo phila ban ai ka jingkran nakabenta changki le sikin khamso tho khamba te kumba da klam marbiang du de namta gin khna i khantam na po isjen ta bun hagi kani da pe agi kisnam na do le system atu inomi rescue mission le i mostly ki khna yo wanto na isjen kia te hagadi ko wato na khna pendigi sro thayo i le se da to na vasin tia mo na isjen tia mo na nunu jela le ha kun to wa sasup le ga khobor po chi mo te khantam bani yo i mostly wan ga isjen tia ta ila sapsi bai kum khna na chong i yo chong thayo ni te kwa ai yo message ko strong hai kuno yalam nadu no hatchong nadu gini gi ko nadu MLA ma conventional yo chimkia hoi gini kam wam hodi pogi chikman as kalau ki marbiang wa bijinga rap yo bai tama ka message kim pogi chikna ikim pogi message chagi tu ki chong ki thawna do ibingasam ikim pogi na gi be pagi I payu param tip ki chunulai payu gi yo ki khol ki ki am kama u satho gi wa penami ki chalan ke jingti phak am chwa na yung telai lumbang chung hatchong telai lumbang go hakan the system wa hap buchin khia I wa kamnin to sa puja go to wa Delhi ye ga jas Bangalore ye ga jas Mumbai to Delhi IWM tigibi gi jala mbem KSU kamno le khna chuno lagi yo ye rap gi to do ikam ki awriam khana le hei kam ri thu gi kres concenter la jujai ko gi chini chochit gi kwa kri ki kam te ko he sa tang ga ro te kam he sa ila da ki stom chabar ila yoi gununu ko kam wa am kam ki stom ni imam te kam wa ki kam ki stom de yo chibun te gi buru ki wala ki ko sota da kam wa jo ongi le bono jo kre dia ki scam bono ja ki scam ila ngel de bono ha yarab yo kre ki scam de bon gi wa da po chanu cha jail ba o kre scam te gi ni la gi wi bentar ko ai purkhat khantam na ginong yam ni and tepat bhai na khantam na isjen tiamo westjen tiamo gi ameli minister yo pet bhagi ni wa to di umbango chim stinga hap chim khia ga yo dom lek de ja brom ga chong thau I ge yo sem no I we khna I yo gi te khi le ko bian ulai ti le ko bian te yo komen ge yo sem mo ispon basketeri te hangni bangi angul mentar kidon kini ki badang de ki students ki bon men police pa kanong ma Delhi mo
te khenjat khansat ki message lani kita ki chingkin tho kan pham hakabaya dei ba ki student ki banwan ban police ni sepak nong ba Delhi mo le ase kandan kaching ting ya ki hakaba kin proceed banwan police ni sepak nong ba Delhi ka ikam message ka ba fidan nak bata changki Saki kenapa boleh apa kiba lane bertemu banwan sha apa nong ba Delhi Disha ka Delhi ka kamdade ka kajara ka ba sneo ve ka songhi hu breu de ka breu ki bawan chene ada ki one bed ki private ya kamdade te ki biang bat ko hi ka dai kumba la bani president jungi ba di secretary jungi ka dai hi ban bentet shala ki bahing basam te kata ngar ngwa ban biang ha kata namar kalau tai pi bonsen kini ki ba ki kes ki bangi sulap ki dai hi ki bam dan chipetep te kata hi anta square ban biang ki snong ki thau bikin tep bat ko ka jingsu si kalong mental si bade yu khasi jungi ki ba le ne kam te ngi hab ya husiar ni ki breuro khamtam ya ngi ki khana ni le ki badang long khana samna mo shong no ngi ya kham ngok kloi mo te ngi hab shlong husiar ban pen tha ya ka man ka prakhat ru ya ka loi le de chelo khajila jungi kam let ke la ngi poish ki ni ki kam ba ore Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.